Government of India के Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting Regional Office IMPHAL na Department of Law Manipur University का KHUTSAMNADUNA Special Outreach Program on NARI SHAKTI and Viksit Bharat 2047 PANGTHOKKHRE MU की Department of Law की Auditorium da PANGTHOKKHIBA थौरम अदुदा Professor Dr. Toism Tamfa Devi Dean School of Humanities MU Dr. Yumnam Premananda Singh, President and Resource Person, HOD, Law and Director, Center for Human Rights, MU, Amadi, H. Deepak Kumar Sarma, FEO, CVC, RO, IMPHAL na mathang sitna athoiba mitumlen sing oina saruyaki. Loina na thoramaduga mari lainana sport quiz competition amasu pangthokkibada natana makok mathang taraba sing nasu manayin thokhi. Khaktanam lebakan masapat masumde lupa khaktan sumde dan masapat ba lebakan maulunge hari targadi mungkin lupa alun thomana satpa hamne harisi berpindah khangga lagi khang hari kasu lagi kulai harisi lupa mazruf oba lupa kulunga kulai oba lagi harisi ekuni isrina sakhi oba lagi lebar ki mabusi nitona on adu yurawa sirawa pangthong ya tadi nitho oiwa lebar ki mabu asina nitho pambal tong bagi process tadi lengi ni ama yaw to bayate habisi nupa o asina hek pambal process to nada musi no musi ana babu no hasaba nasale ekoi society sida nupina nupa bagi kisutang hanthana layubong hek puramba nona only gyani oina hasaba tai nupina sakti viva najaga mangala mani thong thoba khangthong thoba mahana tawthong thoba mathong si khamila ko imatam si yamna thema matam nani haisapana nupi lai tam ko gi history ma saramna nazar bodagi khamdawani Pemilih context laksa bata ekoi ko eba methodological theory ekoi ki hawak wari handar lesson ni wani sida tayo sa mabusi mapani ado unang sindi ko maniba tayo sa mabuna tayo sila patawang pumatandali mga silo ituray Viksit Bharat si ekoi ni yung matam na masi ekoi ki pillar mari na saban pillar mari ekoi ki yosabi di makong humloy bidumaina Viksit Bharat si ako'y 4 pillar. Ahan ako'y yuba, youth si Viksit Bharat ki pillar number 1. Adoga mathanda ako'y Bharat including Manipur si ako'y layo na pitan ba nung laybang na ako'y garibi poor si na ako'y ani suwa pillar ni. Ahong suwa pillar na ako'y nupi si ako'y mahilayin si ahong suwa pillar. Adoga mari suwa na ako'y farmer si ako'y lawmi si na mari suwa pillar na masih pillar mari si ang kalen mamchan masih kala kala ne ako'y na ako'y 2047 da ako'y develop country ako'y develop India ama ako'y na mga thamjari si adoga Viksit Bharat si magi focus area di 100% poverty elimination adun life sama ta lehen da adoga ani subada ako'y 100% infrastructure si thagalhan ba adoga 100% ako'y quality education piba aduna ne ako'y Manipur University da law department program tawasi 100% quality education, 100% medical facility accessible. Ako'y dal nabi ko mayam si AIMS kuma kayo mo hospital sa to effort to ngamdi ko presence si. Ano Viksit Bharat pangutara ni 100% medical ako'y access to the medical facilities oido. Ado 70% of women sina ako'y magi ako'y employment di sida participate to. Ano Viksit Bharat sa ako'y sumiyang matam sida magi overall structure yang beda women empowerment department aduna government India na parliament de mamangda 30% reservation inda akoi Lok Sabha as well as state assembly ji akoi bill si lai bani aduna ano bill amasu even UGC lai de ni hoji akoi Viksit Bharat ke ano law malani an sigi sing akoi main focus area si aduna Viksit Bharat yam yaw phajaba mana development is not only development akoi sustainable development haidna environment ga biosphere ga the ecosystem ji protect aura as well as human development to masi possible by balancing concept ko by sustainable development ko masi ma koi basic Bharat ke overall man ado amon da good governance later the Viksit Bharat se lawi aduna good governance ki possible Viksit Bharat ki achoba magi part man
ana koi manipur da koi ni jama tam da internet displaced person sing hauji ma koi gi jaga sida koi gi ma si refugee do mine lay si mayam si good governance tar ga moi mapam du da displaced to area la particular sample particular more da mo si mo hanjara ga masu dignified life ma people chumni si position koi gi Viksit Bharat ki coverage de yaujabani aduna amko so haijani